gahansharo ya Uganda na DRC omucyaro cya Nyamukumbo mutabona kanso ya Nkuringo district ya KISORO kandi nibagira ngo umuntu wabakabura mu 2019 kwezi kwa munana na hati bakamucwagamisho. Jennifer Nyiransabimana uwe myaka 30 nagira ngo ibakaza DRC bamutegereza ngo agaruke yabura ngo n'abaturage bakazayo kumuronda yababura. Kare twatugendanaga mu shamba tugiye gushaka agasente ishuri, so umugabo agiye wenyine, umunsi agiye wenyine turategereza n'ukuri ngo araza arabura. So tujya gushaka village isaha iragera bamara gushaka kabiri rero bahenda bamubuze. Basi tubishira mu polisi nanga batugwanaho kwenka biguma binaniranye. Basi ubu ni mumbera mbi kuko abana batanu nawe kureba kugira ngo nje kubarebera ni ikintu gikomeye. Nagira ngo bwa hatashobangirirwe n'abana be tayine cyo kubarisa faga kubuco ya nuko ni akorera bibiri nakora bingahe ni byiza kagurama ko gahunga ka kiro ni kuko bakararira. Servance giyumva mutahiwe nagira ngo ayino kushasha ukureba ngo duraye besho behagumize mwabuzire nikwe kushaba government okukwaso mu kazogo akwanda rebe imibereho ye itari mirunji ayina abana tibarije ngenu embera zibarimo tazibonire twebere tukushaba nka government obundi singirwa obundi kureberera beke mananka kuyamba ngeno bari ko mumbera nkezo kugira ubundi babasa kubatera nankejo buyambi. Nagira ngo mukazogo kurugiye babura abana bakahinduka habo kugira ngo tibine cyo kurya abana tibashemire ahubwo kugira ngo ubundi tibine ubuhereza bwene. Rero tino ubuhereza bwene ubundi bwakatunga ubundi mu government ubundi ngo kubasa kumuyamba ubundi akagira ubuhereza bw'abana abo ubundi kugira ngo nabo basa kukuraje